Bak. Tuan. Kenapa yang? Adik berkelang kenang po le mak. Kau kan enggak pokah depan? Pupakan. Gara-gara abang yang meujame kena rumah. Adik kenang po le mak. Mati tu deh. Bang poh lah kahek ibu. Kahek ibu kau poh-poh kau kahek ibu tak. Abang hana utia, jak kena rumah yang meujame hana ibah sapu. Mujai kat diba, bawah 5, puka-puka keubeu. Nya hana. Oh, ayo permengkah lu mengkerau tang belar ko ilung wa blo buka keubeu ka. Ayo permengkah lu. Jak ro mata ngabang rumah. Hana ibah sapu. Adik kenang po le mak kok berak ke po le mak rumah tebo. Sampai abang kah lu mengkerau tang belar ko tang kerau abang kah lu. Nah, kau keubeu minta ba ibu ba ayah ke poi bla ba lu. Sampai permengkah lu. Kerau tang peng. Ro na hana utak ho ne pudu, bak bruk tuok ne pudu. Nya singongon yo ni jak ni bawah 5 ya, hana bawah 5 puka keubeu pijit ni babang long kuci. Ayo permengkah lu. Ana ba ka pajo. Nah, hawa ke bla ba ayah ke. Nya hana mak long getem lagi nyan. Mak kah ngetem be urusan long. Mana cek mak kah lu, cek engkah. Kok berak ke po long berkelang, kok berak sakit ke po bang. Ikah ya nak tak, kat ulum mumpeng tang berkok na pe, pupo ijak rumah. Angke. Singo menyo ni jak ni ba apa? Ana utak ro de. Buka kebu hana muka na kampung lu. Buka saya je. Jut. Ngajuk ke ba tengok. Jut ba. Aduh.